Waqt li kienet tindirizza l-konferenza tad-ditta EY, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li f'dinja li dejjem tinbidel kemm Malta kif ukoll l-Ewropa għandhom jiffukaw fuq kif jibqgħu kompetittivi. Fid-diskors tagħha itkellmet dwar kif jistgħu jinħolqu impjiegi b'aktar valur miżjud u futur b'dinjità u saħqet li risposta għal dan hija tkabbir ekonomiku reali u sostenibbli. Filwaqt li iffukat fuq kif Malta tista' tkun kompetittiva matul is-snin li ġejjin, Roberta Metsola qalet li l-konnettività hija dik l-għodda li bija nistgħu ninċentivaw setturi ekonomiċi ġodda u ta' valur miżjud. How we can invest in research and development that will place us way ahead of the curve. An education system that breeds a skilled workforce that is able to cater for tomorrow's jobs. How we can enhance the country's infrastructure from an energy system that can serve its population in an age of digitalization to an effective waste management plan and a traffic management system that just doesn't make travelling more difficult but also mitigates our impact on the environment. Il-President Metsola qalet li kollox hu marbut ma' investiment infrastrutturali u rieda politika. Din hija viżjoni ta' eċċellenza għal pajjiżna, tenniet il-President tal-Parlament Ewropew. We need to recommit ourselves to the fact that quality matters. Mediocrity has no place in our strategy for the future. Credibility is the cornerstone for a strong economy and a reliable country, a trusted partner on the global stage. Excellence must remain the only acceptable standard. Il-President Roberta Metsola temmet b'appell biex il-poplu Malti ma jaċċettax aktar l-idea ta' kollox jgħaddi u minflok jimxi lejn livell ta' eċċellenza għaliex dan huwa dak li se jagħmel lil Malta aħjar mill-bqija.